Mihango ya wendia wa bataraitha njuru kuri arimi no urathie na mbere, arimi makiuga undu uyu waya kumatigana thina wa kugumirwo ni ng'aragu kuona ingi merigiriirio urimi wao. Kaunti-ini ya Bungoma, maabitha borithi ni maikitie ngono ekuirwo na kuhithukia ngunia 120 cia bataraitha iria kurerikana itakinyanirie ikiro yerekeire guthii kwendio mwena wa Kadui, no aikari marekuira bataraitha iyo na kumenyithia maabitha borithi. Kuna lori iko hapa nyuma yetu ambaye tuliweza kupata information jana kutoka kwa members of the public kwamba inabeba mbolea ambayo inadhaniwa haijafikisha kiwango ni kama ni ile fake fertilizer but just suspected. Tukaweza kuileta hapa station ikiwa na mifuko 120. Seneta wa Bungoma Wakoli Wafula riceceni-ini ya borithi ya Bungoma ni amenereirie undu uyu akiuga ucenjia wa maratathi ma mihuko ya bataraitha na wendia wa bataraitha itakinyanirie ikiro ni guthii mugaru na watho. Ilivyofika katika maeneo ya Bungoma, magari yakaegezwa kule katika mafuta ya Ola na yakaanza kuchukuliwa polepole kuletwa katika ofisi za CDF. Shida ilikuwa gani? Trailer lote kwenda pale CDF kushukisha bogi lote na wao kuendelea na safari. Haya ni mambo ambayo huibua shauku miongoni mwa wakulima na miongoni wa washikadau wa ukulima katika kaunti ya Bungoma. Wakoli ni oriti ruhonge rwa guthurima ukinyaniru wa indo KEBS kuhota guthurima bataraitha ino niguo mahote kuoera kuirwa ya ikinya kiwatho. KEBS, KEFIS na serikali ya kaunti kuwajibika na kuambia watu wa Bungoma ukweli. Utafiti wa kina ufanywe. Mbolea iliyoletwa pasipo kujua kwa waziri. Nimeongea na waziri fedha asubuhi, akasema hakujuzwa kwamba mbolea imekuja Jumamosi. Hakujua kwamba kuna mbolea ambayo ina unyevu ndani. Na kuo kaunti-ini ya Murang'a, arimi gicigo-ini gia Kigumuri marenda marihwo bataraitha iria magurire itakinyaniire ikiro kuma thito-ini cia bodi ya irio nyumu. Ni turorio na kwa kwi bataraitha iraheanwo gwi kundu wina haraka, bataraitha no twitio tucokia na tuheo bataraitha njega tondu mbeca citu makiri nacio no itugurire bataraitha na tureherwo. Magdalene Joki na Charles Gige aria turacemania nao kwa mucii itura-ini ria Mbogo-ini wadi-ini ya Kahumbu gicigo-ini gia Kiguma kaunti-ini ya Murang'a turamakora magegete thutha wa kwenderio bataraitha njuru, makiuga undu ucio urongoreirie kumatiga hatika-ini ya kugumirwo ni ng'aragu amu bataraitha iyo niyo irari mwihoko wa kumakuriria irio cia kuigana. Kahinda karia ndiragirire nderwo ikuo ni ndoka nayo guthii gutumura, ndakorire undu ungi ti ta uria ndeciragia. Ngikora ina mahiga muthanga ina takataka nyingi muno tondu ni ranunga uru muno. Ongonia yako na 50 kg ciari ngunia 2. Tiramenya ati tukuhanda irio tukagetha ki na tutikiri na mbeca ingi. Mbeca ni mathire nacio, tutikiri kindu twinakio, bataraitha tutire, niyo turareheirwo maima mburi. Tugucoka twike atia? Tukaruta magetha ku na twina ciana na twina andu turateithia, tukamahe ki? Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Nyambura wa Kiruba.